balai ke isu ke bu kita ki santili ki mat jing dawa mat sarkar ke ki jing mentoi ki ba jak menriu ke jungi kan yo lada ke sarkar ke menteri kam yang ini ki santili ki mat ki ba ke isu dalam bu lakak sansi mensua milong ke jak menriu ke berit pat ke beri nyok tiap ru kam dede ke bahe ke jak menriu ke jungi ngidan tak khasan lak Andre lada ni pet pat ni Syakir Saudong ni Syakir Tawyar Haji Wei pat ijat benriu kiba hepat omdei tang arsha laisha Andre degi pau sya ke ijat benriu ke jongi lawang mentang ngidan khasan nak hangni posni percai lada ni pet ya kari ke badan khapu jongi ke Bangladesh ijat benriu ibriu hakatu kari kidan hadu kat benriu krut but Hagi Islam juga mensua hakapor berkadang-kadang ke Bangladesh Liberation War lagi paulak mut kilawan tot sekini ke priu nyok drak bat kilawan ban buhai senang hamtam haposor sulong bat hagi tu dipor ini katum gijinga tu kinang elam juga ki isu mensua ki ong majan borok ki senang kasih kila repat kila minority boleh ngaku aban keren yang ini halak ingkra namar ganya tu epi baka movement juga KSU ka anti foreigners movement juga KSU haus dem khat handai spa nyok handai kasdang nalai tempra kasdang nalai tempra ading ke jengemi jengnya kan a tapedeng di arnut ki samla kasi berkatukan ni ki menderi ki bala syok hau yang ki badang ya rali puja makani ke jingja kala kelang geding bakala pulu borok awe kesor sulong bertunjuru ya borok awe ke priu nyok lado ketu kepori bagi isu dah change dapat kala ya ke polisi terekam ke joka bagi isu perbasanya ka ketuan pepek dalam ka bha kami jom kisamna puli Henry nedu sem khat khandai spa anyo kundai sistem kan thi adien balaseng ya ka bagi isu ko ang balamar bikinong mikmat ke jongi idan gireng makta timdan kata ke jing slur ban penher kerat yang ini kipoi ACC ni kaki isu ko ang ngin haple no mangi ko ki samla di para samla jeng briu nyok trak banado ko to ka khlemat ban hado ani ka khlemat ka menta nganong ya pi badai tang di dekat juga ki isu badai tang di para samla ki lok keme ki lok pa am ka sarkar di bayan menyale menyadai ke ri baka jak riu nganong ya pi ha pengikiran sapang ke MRSSE lapas jika nigaan usdem ar hajar khat meriu banyak nigaan ke bangi ngilong ka diga principal act tang ban penterikam ru empat penterikam tang kendiak ru watang 10% ri empat penterikam kila amen no ya ka act hawa kila amen ya ka act pada kapoi sekami juga Ministry of Home Affairs baka Ministry of Home Affairs bentu ya ka sarkar Meghalaya bakam dei berpenterikam nomor 2 ke ni ka A berkat ke ni ka amendment kabamut ba kamla penterikam ya ka MRSSI nomor ka sarkar kawara ya amendment ya laong yesi ka sarkar kawara na ya ka amendment nang berpesange ya penterikam juga MRSSI ne biya ang genu ngalor nang ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security of Migrant Workers Act ar hajar arpau ke sarkar Meghalaya kasna KSU sem ar hajar khatway ke yakhi laga benta ban penterikam ya ke Interstate Migrant Workmen Act ban penterik lapsna anya ka sem ar hajar khatway andre ke sarkar ka Interstate Migrant Workmen Act digan dikendon dibalak bente lakam ya ke ni ke jengrung kerthak ki menderi hakadur jingita ki laborers rene ki noktri nokta di bawah nabar bandrung hak jela jungi ka sarkar ka senapan ban ho arajar arpau da kata ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Workers Act 2020 ladangi pule ko tukaan kam dan ruyan basudai be batang nunu labor su ai kan kat di tengka su ai ka kerteng apo labor department sarung satrai ka cuma na bri huluk trap lak dan sak no sendak si junom yo bri yo olak no seniru kalong gumta kan ga ai hakapor bagi isu ke pelong yang kijingnya di akan mau asnya mensuai ngelakan dam ngelakan ralut akelen kebriu nyok tidak daki sepangut ki dekot isyakat hajar
akan mai sama Eric Notary Presiden ng Tumay Circle Kilisay na yung usitang mir namar pinyapi bandawa na putrika may Industry Migrant Workmen Act na sorkar jala kapat ya keren yang kama yung mapet inamlaan putrika purai ke Industry Migrant Workmen Act adin kejingat sulok kejingat keren kaba la simpor adu kata-kata ni perkulut no el sorkar ni setengah el sorkar kaba ong to ya kani ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security Act of Workers Act besut lam ni kendon juga Interstate Migrant Workmen Act ban mi dawa bahak atugaan tu arajar arpau lembaga amendment badai ba yakino di laborers di barung di bandam cut off date bagi hak ban renew your registration lalor nang taru yakino di contractor dan kita di laborers di pengen kendon juga an tidai bersapan sistem dah kabasa set potok bat leng baru kejing dan tuna bila bo ini kejing dawa sokar kau hoat tongin penterikam no ini ngin besut ini kendon juga Interstate Migrant Workmen Act nomor ni sutu pakan dia galak pentik lakam kejing gerung tetap segi menderi Andre kadang ya ibenai ni ibu sokar kamlei la pelong ini kena ngelam juga KSU balik mi no support Labour Department lengi mi nale ngi mi support Labour Department di officers juga tu department di pertip yang ini bangila depan perung la depan senai ya ka ai di bapura bangila hak ka sorkar Andre kata je kenduk sini kada macam sedang meneri hadu mentah kata ka an kata amendment juga tu ka Migrant Workmen Act kam patrekam hadu mentah ka di klip makru kajing keli kalau kuat ben keli ke sorkar kalong balai disuki balai pihak lengai balai pihak yang kemakta ban senai kino ki an di banlong kejing ada nak mentah ka jet penriu ke berpat ke jungi balai kuman lagi jing dawa juga samla jing pat ba abri hunyok terap Henry nak mentah ke jing mentoi where you are there simit bisnaan bisna kendon simit girai pelong ya ta public hearing kan bikin war kita ki company mender iban lute iban plong det gimar ko kendau jing iban jot kamariang di Aila di company nabar bikin penpak yang kejat peneriu ke jungi minyak ya jing mut leng bagi sebai jengka buat am tang kata ka basausi kalong ba di pendan kamru gibor kulit gibor district banyak derengkat begini company gimnabar ban tombor ya kasur ke jungi pat ba ki buat bersai gini di company nganong ya pi iladan ko ba prateli di cement plant santi ya po izin ke hil lada bi Aila dengan ni siri cement bakan wan kamu ki sawara dia sa sipo arpon teli bon ha kata por kan ai izin ke hil dan senang dan tahu dan jakaret dan jakariang su dan umbam dan umbi su dan betang di cement plants bagi bertrai berklan tinde di kinok trai menderi ki bawan nas Bangladesh ki bawan nas sembilan India nenek iru bamut ba kejat menderi ke jungi lembah kini rukan sedujat ngiyoi ngang pi ba balai ngam juga menrakhi yang kata independence dia ngalang ya pi namar bangi ngi sai kun swat yengi ki ken made ka koloni ngila dawai ke inalain permit adu usam hak kendai spa prabusan ka sarkar India kam ai ka juba ka basai ba ka suang betam begin examine ka sarkar jalla jungi ka de ka waihi adu mentang rang pas ko resolution mendawa ILP Manipur ke ki arjar khat lagi pas lagi resolution Manipur ta kayu ILP balai ka Manipur pi ai yang ipi mai kene kalau jikeli ke sarkar India kamjuru ke sarkar Meghalaya manla Islam yarakhi ya kata kejengkha ya kejela Meghalaya kabagi perta bangi layo ila kajong kejela ladangi yo kata kejeng lai lut henring idak kejing lan ka don lembaga jingru tertap menderi ondeng ilak larit pat hang ni kemudian ni kam daisu ke jela lajong lade ke jela ke kiwen bermengi ngilok menjadi refugee hala ka jong ka prihu terap kilong kemi kilong pa dan thai samla bersenrang long ni balak re ke deadline kala gut mentah asni ayu ka banjala syai ngimtep dada ka sarkar kam ai juba bi ai la syai kamut penkre ka thma kalawan nagro la syai ka sni biar munjur ne ka Yoi kubur Penuluk Islam lagi Pajbah Kimi Manipur Buat Manipur ke kanding burak ke jela
lada ka sarkar ka maay ka jubak ka syay ngin penpluk ka Megalia ka penpluk ka Maluku piuk trek ni ayam Syakam Rubiang Syakam Alang Rubiang baik dah punya kon suruh Rubiang baik do boleh unai ngi ka bor unai ngi ka sor ka bor jabi ka bor mek ka bengilak banyak pun kung kata bengin lok kung kata kenrok abas kam bengin lok kata ka atyar ba banyak pun nak ka benta ka patang ka banwan ka patang ka mentaru dah gini kikenten mat sabrang khur kali Islam upat ka bring nyok turap to bring kur pulang ngi tu bring shibun jengilang omde ban penderam ya kanu ka political party ne banyak tending kanu ka political party nomor ba hakini gindiat ki kimi kum kita ki jingin thua ba kaki isu lese kalau inline ba kita ki political party kita kada ki ki ba pelong gini jingilang pat ba henry ko abot ong ipi ki pardo parasnam ki dikot ki isu ba kaki isu daliliru kamjur long inline bakalu kanu ka political party nyeng hala ka jong kanong rem katakan kanong rem panyada yang la jong kendau ku siap ban kentio yang la jong kacet benrio bat ni dawa igimat jing dawa bat kanu ka sarkar ka basong ka kabor kajing bu ya kini jing ilang pat ba nakaliang jong kaseng kalong waswa pakaseng kani badan banyak hi halo kiti gimat jing dawa ni kwa iki parado parsnam kujungi iki long sosnam kujungi bagin tip ya halo ka kanong rem pakaseng kami pangkren ban yaki nin kwa balasay dala kaseng kalami syahmat banyak hi ba kalwan kanong jing berwet nakaliang kipat ba nomor buntin hilo julap ya kum kita ki boro tang shum punbna jing ki kaseng labun kipat ba ki beut menen di mestap nado nyau bije mestap kila koi kita ki pun ko ladon kita ki nungkai ki bapun ni ya ki omba ni last time examen suba si wat bai ki kiladon kita ki nongra ki nong chong dukan ki omba kani ka di kapor ni bagin kamay suba si wat ki kiladan kita kiba punya iki kan juga pakai pertai badan ka tourism sector kiong kani ka season suba si wajah ki kata kadai ka kabakum kajat beli ka jini ni dan kata ka jinglang bangi kum kajat beli gimla banyak syak takadaw labun bun senang di dawa ni kinu gimat jing dawa nakaliang ni kaseng hitep ka sarkar katep kita ke igi poro kapendili kapenslam kapenjelan ja kapor nomor katep kita bagi pajba ki hi kinwan ban pendek ban penwet ya kaseng henry hakani ka kenti gakwa ban panmak upa yabi ki pajba suha bangkwa ban kentu ipi suha ban long kita ki bayesha nomor ba kini kimat kiba kaseng kala bo kimat kilong kibadan kam hado kata-kata kat sabagi pai nakaliang jong seng ni ba kajat bener ko jugi kelap da kata kajingma borok saudong ni pa sa kata puli putih ni ba kajing her ansot kejoka ni pa dia kata kena samla ki blangot kajing di buat jung drok ni pa di samla ki bawa kam ki bamio ya kam kejam ni pa dia kata kajing burung kita ke mender man kasni na kapor lalagi kumbajat bendri minta ngimyeng hakawai kanong rem lesi kapor kan sedir semua palak mengilang berkelipat jalan kajong kapateng kini kisan teli kimat bagi isu kalau buah kimat jampi kipat ba kilong kipadan kam halo kata-kata kamar kabaningkong bagi ibu kilong halo kata kasiri semen buntin Kibriu kijugin tho ngi bang kisi kolong anti development henry ko kolong pi kisi kolong pro development fata khasis mekwa iu kata development lada ki para do prosnam jugi kimyo ya kata development shibotli ki cement factory kidang po khajla khajugi henry
kasiman bagi tiat mangi hadi apa shilo pat kadang ram kador apa shilo banyak siti asam kata kadi ke AKA kebuka mau betai happy Yumar po kendau kisim nang ni ya kamariang kibunjabo han ni Henry yang kam kajam ru kiyo kibana bar kitrai muluk kitrai jela kiyo yang kam kajam Henry kado kadwai pat bayo jing mentoi pat kini kibar jela kiba syakami pa kithe pat ya kata jing mentoi syakami pa jela kata kadi ke AKA development bagadi ke sarkar kawanra berkata development ialah kita kepada persnam Henry ke development pat yikiwi pagi celah berkum kaseng ngihap banyak berpersyak ikum kita ke borok ni atau public hearing atau koski kiba persyak yang katakan public hearing kilasa pun sangat bagi numpoi saya kata jaka kitrai jaka kibodon katakan rap kita kariang kata jaka kimtre ban ai yang kata jaka steki saya kata siri semen Henry apun bor ki dolai apun bor ki sadar senam bagi ladi lila kata jaka juki siapa kata siri semen onda ki borok persam ki ko bersloi kita ke igi borok kata public hearing pose kilasa penwet lah sting lenti aduh bayang sulok ru kilati kani kecik tombol nak kalian joko sorka balada nila belong berkata kerja sepo ijo de district kan mentoi iu ini bagi yakran ni apa silong buat ba kementot ni apa kan ya kali apa silong nomor balada ka sorka kali kala beli kata apa ijo de district unit kala ru beli apa sor silong bangal galak kan ai luksai bi halo koi bentar ni orang bang kerja kadi apa six schedule area Misalnya kelan transfer act kata kolong ba minumla kibai par kibar jela kiban pin ka po kaya kata jaka hapo kasik sidul hapo ka jaka badi jogi kasi Henry kai bagi minta apa ke sarkar ka pin di jaka onda kala kita jaka kala untuk revenue lan onda kala revenue lan gilis do yang kata di jaka saki mender po isi hatu kata kampetkan ya kelan transfer act atau katakan pergi, dia kata kajing log try, kajing yang hendak siap. Kini, keba kum kaseng yoi nak kapos, pergiap, penjenggrang ba, penpersyak kita ke borok. Lagi ni kenyak ni bauci minister tu kacala, hadin katau kajing ja, joko public hearing, hantai apa daistong, ilaka nuklir. Hadin katauski ubi pertai bankan haluan kani ke bentah uang ba habade bakani ke public hearing nihap penyekran buat borok kiliang haba bistu ba hapon kran buat borok kiliang tibali pat hang tu public hearing pikam sya ni kita kiliang ki bersya balik buat go haba gimi badan buat bersya kata apa bibiong bi hap punya kot lang ya borok ngangat orang ini ba mencium stem kami kata kami kaan MSIPF kata kaan kau bohong ba kan ai jimuntoi kita ke entrepreneurs kita ginong sengkam nong sengcam jong ni gajela habakin ai kata ka stipend kin ai ka pisai ki kila panseng yang lang jong makam kajam kadon ikendon ngatu kapor ki baikran sipa kata kalan bang baka sarkar kan phid kita gijaka kadang baka laban ai si company nakaliang kaseng hang tu kapor kayeng nang ba bakadang ayam pimla ban phid dia kata pimla ban pendon kami ka jaka kasi kum kita gilan bai pabin ai si kita company paper nomor kita pabin tadi lilam lut ya ka jaka tunggu kasi hadin kajing ki jo kaseng la pendam no ya kata kaan ya pendam no ita kendon hang kata kaan Henry kata kaan pat kadang don kata kaan ko ang baka nyerap tangi kita ki local entrepreneurs ni kita ki try celah ki bawa bentengkam sangjam Henry hari ni kena ski apa begini bakata ka shi semanru kawan pan pisa napa ka celah kawan register apa ka digaan benteng ya ka company ka kana banti motion buat bencina kata sebagai factory hanti apa istirahat unit
kata kadi ke baka kum ke sorkar ke syukur ya kipat ba yang ikum gaseng dalai liru minum tere bakum kita ki company kinuan sini bagi nyok jing mentoy tang nam tal jong Henry bagi minum ai pat ya jing mentoy sirip dal jong ki pordo porsnam ni orang tak kawai pelang yang kata ke public hearing ke bakuat yap ya borok arliam tiba kesan bagi berpersyak pencon nomrem kai ke belak banyak jing mentoy balada kita muluk kila banyak jing mentoy dia khmat hendilah try muluk kila banyak jing mentoy ke sangye si sendang ke jingdan kita ki sport lagi cement factory hapo ke jela Meghalaya kai ke jing mentoy kila ai ke kam kilat nak cepo kita ki wei pot ki bar jela ke bawan cepo kani ke jela ke jungi ki kasih ke jungi jua kam tang kum ke tang kum kinong kamsha tangin kum kinong berkuat pot lesi tang kata konidor ki yo kam security jadi babun pat layo pat ki wei pot ki bar jela hakamat kepada jok emergency boleh kasing kadawa berbetrikam no ka emergency bun ki baong ba hatu ka ki isu ka klat no ka ILPM hadu mentah mene ka ki isu ka dawa ya kata ka ILP hostem arja khatlai lami ka jing ki ka bacol pandawa ya ka ILP ke sorkar hagatu por balai lam kuat ju daw mukul sama yang bak kani ke subjek jok ILP kamdei hapo kabor jom ke sorkar jela kabalaban ai Henry dan kami ka jing menjol napo ka sorkar pring napo ka Delhi Henry ke sorkar hagatu kapor ka awanra ya kata comprehensive mechanism kaba kutup ya ka emergency ya ka binami transaction act kemante lakam ya ka ikimender kibandrum buhay shnong hapo ka jela ka jungi pada satu apa untuk arja kanrio ke sorkar ke KSU bagi pak kiseng balang ke pedang ya ka MRCA kat baka ILP kadamdan kata ka jipet jong ke sorkar preng Henry la sipos nang menta ngim simlai yang tahu sok jong kata ka MRCA haba kalat bil ke sonam ke sorkar ke kiwin hadu kata-kata bagapoy shadow sa Supreme Court panpundo pandang ya kabil ke jokar Henry habadan pat katukan ni Gibrio kiba file case ya facilitation serta ya amar sesi kikam appeal ERF Henry kikam ay kata ka jubab sa high court baka high court ka pot kapun sagi shipor ya amar sesi kita kibut jokar sorkar bakam kwa unpatrikam ya amar sesi Hakimi ki ordo pasam kisami kiseng balang kiba pair kisami kisorkar kisami wat ki kisnong ru kisabi bakinong ba ngimtre ban priang ya gani ka amar sase namar kidaw kilong kumni kumtai kisab thok kisab shikor kisab kwa ba preslam biang ya kata ka amar sase Henry nang ong ipi kipat ba bakum ko ki isu ngipat juthok yala ka jong betek berdil yala ka jong kido kisnam di priang yang amarsi namar gitip ba hapo ka jela ka jungi ngipadan ka dukaan ka bala ban tela kam ban kita ki mender ki bawan buhay stom sapo ka jela ka jungi hoy nga priang kata ba ka amarsi kam di ka bakaan ka baklan kum ka ILP Henry ka bagi pa joya ka ILP ni hapat banon nya ka dukaan ka bala ban tela kam ka jiglum ketat kita ki par bar dala ban ka amarsi ka aya kata kindon kita ki khurdop Haman laki district haba kiwei pat kibar jela kibar urung sini ki district kihap pada register yaldi hanta digilum sapok kisdong kitau kijompi kihap pada petip ikirang basdong kibar register sapok kisdong kitau kumalaong presiden jokar lam kra unit hakani kasdong katau jompi la shui bet kadul kmat jogiwei pat kibar jela kibar kamai kaji kibar penyeng ikidukan Kena syaipat kita jula kejungi Kibdan buat kani kepelong yang kaseng bandawa yang kata kaan arzat kadriu kaladan sumubha wat penslam yaka UCM Chief Minister Jogja halo ka marsi Ukraine gidi gisni uang ba
ni long positif bakataka amendment arja arpo kan urlong nadu arja arpo hadu menta arja arpundrio landrio stem pila sulo positif si positif ILP pila positif MRC pila positif hendrai kami ke ni bagi ong hapo session kipat kikran ba bor kijukran sebang kata kamat ILP hakimat joko sarkar hapo hakimat joko sarkar prank Henry ondang ila file dia ka RTI pat ngilap ba tang sisin ke sarkar sela kelang tho habade ba kamat joko ILP ba dawa dak ko sarkar prank but sensitif kita ai tak reminder kata kalau tak arsin nalu Muslim arda kendai haru mentah so kata kipa judawa hira bagi lagi kerukom dawa ke jongki nomor ba hagi ni kindiat ski mai kendo home minister jongari India Omar Shah ngi kumno kidawa ke ILP kisulat kisondor kiuaya ka dorkas krem ai kisulong tang ki poster boy hindi ki kran pat ki press ba kum ki kila dawa bagila pan bagila aitel yang merjumut hindi kam dan ai kum kata nomor ni nilai i de khimot lajong kani ka sorkan kejupit kami iki baro igi kita ai muluk kita ai jela bat kum ka seng ni ngila adab ngila kedang abang ini bagi waipat ki bardela ki wan membuai sedang sedih ki kini ya kedang jaga jungi ki kini ya kamai gaji jungi niong babi ya perkando ya kata kamai kan bok ban ai nila ai ki kita ki kendon kumnu ban berkan niong bagi mkwa inung ki balwan bateri sini ki bodon ni kita kelman rekod ki bawan sini ki bandon ya kata police verification ki kontraktor ki bawan rai ki bita ki bardela ki ban ki clear maki bo onda la da kam ki ban pinpai ni ki shlong ki ni ban shongsa hapo ka ni ka jela ka jungi bagi long kita ki long shlong ki pura hausam arja al-fasal kalami kata kejingnya kentang kita ki mender ki bawan buhai shlong ki bawan belah sini pala araja gut kita ki nong belah ki bawan ban buhai shlong sini ngila be do nakaliang do ka seng ke sarkar kala khot yakran kalau orang kita kendon dah kali yang jauh teng bila ai jemput kila tersat pergi perlongan ya ka nak kali yang jauh teng bila priang kita ke poro heli pusi kai bagiyo kalau ba ki poro dekat jauh ki isu ni ki sarkas ki per di distrik ki per kisah khot kisah saman apa ki thanat kisah saman siapa kuat nomor bagi kendang kita kimende kita kadai bak ai ka soka hendai ya kata kamai kan wok man ai ya kata an ban khang la kita ki bar la ki bawan buhai shlong ki bawan trei ban kita sini ya kata par harum mental afdan kim simla pedet pura habagi pai siapa kata tungjam kum na kaliang kaseng habangi dawa kidu macam dawa om di mengsi dawa hendai ngi apen biang ru ya kita dijengai jengut nakaliang jo kaseng hakamat kibor bapunyat habadai bagi tungjam kibakut ngila ong iki ban pendon ka post interview ban penibat bai kimak su kena baro wele ki kita ben pat kiwi ngila ai lo kita ki jengut kumlo ba pinla ongorai ka tungjam ka bakut henry hadu menta kipak pentrikam ni kita ki baro habadai bakata ka post interview ndai bakaseng ka dawa hinaldi ban pedu penam do kata ka post interview henry katali kada kaladi ka hukum do ka sarkar India ada rusem arda sandrio apakah lawan ka notification ba ya saboro kitala bakim dei shu ban peteng ka post interview namda ka group B C ba D o mentai ba sim post interview namta ki pion namta ki driver namta ki LDA tanggar tin examination kalabiang nomor ba Hijulak but they have a personal interview. Ba kajudan kami di polisian nak liang di kinok penyat kerabat ai tangi tak beliau by day pakai sarkar by day bagi minister by day pakai bureaucrat buntien ngila julak hakaba ubaywan ningkong hakawan written examination ubayo ya kata kamak kabahe Henry hapas interview bat umyo
dan lagi banyak tersyimak armak nak kasampo nderpoma nomor beli kikuah ban ai kam kita kiwi pat kibadan jigedai lapun kum kita kiki lapun kiki kibala dan cepo haikut kata kadi kecukut jignam jigisamla di pai CKM ya Meghalaya Civil Service Examination ke long Islam ke baladab hadirin bagi pelat ya ke result ki pelat sah ribu ikut hari cibrai pelat sah ribu ikut kita candidate ki bantoe kita ke exam undang ilawat banyak munu kita ribu ikut kidan bun na pering juki bahiyek juki minister ki bahiyek juki MLA ki bahiyek bahasam jog kita ki bureaucrat ki basong nanti hapo sekretariat kita kadi ke para pasang kempensat yang kasing kilong shua kibon shua kibu kita gilai teli mau bersiu nam tak jinglong jom kasi kata bat im tebriu teblei im tekur tepka bat kamai dak hok henry tingi pai pachakani ka sarkar ka pemerintah kadi ka sarkar ka im tepsu tepkrei tep mender tep hespa bat ka kamai dak batu Nandur penongnya kata nomor gilap ya kita ke baru lelaki kena sebelah ki toy ke examen bakin pas kita ke examen baper begini akam ya kata harus siapa ada bisa dikuat ben sing ya kalau jong akam kejam ya kata harus siapa bisa jadi kalat kanu katandar ke kam kota ke barat dulu ya kata harus siapa ke percentage saya kita ke minister ki beripat ya kata tenang hati ya sekretariat le klasyong baitang kita ki Mr. 5% ba kita Mr. 10%. Haba kadu kam pabikwa ban le dia pen biang syaki. Kita kini ke bakasang kala julap da kapor. Haba kadi bakatungkam tungjam kapor nigrem. Kanigrem kisu bakadi ka central institute bakasti kamdan kadu ka jing dei. Haba dei baki central institute Pal haba gidawa yang kata hok kajungi habo hanigrem niaki ni kaputip ya state government niaki kai bagi dawa ni yang bapet kanigrem kadang habo lomba Meghalaya kadang habo Sorsulong Henry ka kacampar kalen yo cobo baru kita nong Rajasthan bali omdang mo kita ginas kasi kijungi kibala apas kibala tumet menteri habo nigrem bali dah pihak ai kampet tang kita gibali bawan apa nabo barjala Aduh conservation biki ai ingin kanitang 7.5%. Hendak kata 7.5% reservation tu om dei tangi ki ingi ki ST kemudian ki kasih janji apa garu hendak ki ST ki betul lo ja baro. Kadi ke bangi ki awara kuma director juga nigram binjong ba biar perbet ya kani. Niong harim ngira ai nuksaru harim Manipur ki sanggup persen kadi dum tagi try muluk try tula tiang bah Manipur kila beli hapat Meghalaya piong bapimla beli yo kum kata na kalian kaseng hatu kopor kalabu ya kaji yaki sanski kala ade kaji yaki na kalian tu kadigrem kila dan kila poi kata por kila hapan kubur dia kata kacing dawa jo kaseng Henry blet mi kata ka sarkar tula kawan kakot banyak keren ini kaong ini Sangia lo kajing ki, wat ahnatir, kani kemat babi ki babi nistu, bakade kemat kong santam bakabadan kamtam, bat ailat ini menyakran bakal sarkar India, bat ya kani kemat jompi bagi penolong, yang habo sitio, ngin penolong kita ki boro, nakal yang kita pasang, dah kajing kuat mensir, gipediang ya kata, yang to, ngin ailat ya kata sarkar, jula jungi berdambar bakal asim ya kata inisiatif, ngin ailat iki, hendak ki bakal pengajar. Nakasitiaw kapag kala shibnay, live nai, live nai, la system mentali da trend sa halo kata kamat yo mo, ngimtep iruem. Kata kadi ka TikTok digital, nakaliang to kastorka. Bagi kum kasay ngilakat ban sigap ban berpediam. Kadi kasin kabakado. Bangi kum kasay ngimpilong kumiya kadi kajingilang padba. Ngila iPod Katanski ya kasorkan begila pa kurwo kabasay ya lihat no menta lem kumta mak dikicik-kicik Katanski kalakut menta kasi hadu menta mene ni pajo ya kalau jumpa nak kasorka bahkan priang kita gimat jingdoa jo kaseng bak kumta ko ben penbela ni tapi ki pagdo parasdam bak normal bakal akut kata kajik iPod Katanski
nakaliang jo kaseng nalu la syai kum nakaliang kaseng ngila penbet bomemi badan banyak hipat ba no la syai kasi ngintang swa didak ibarat kata ngindan ya kata ka black flag march black flag bike rally march la syai kasi baginya keleng sodong ke Sorsulong ngin ke raya kalamayong ban petko sa kasokar ban pedram ya ka jingskap menti ka joka halo kita gibat jing dawa joka seng pat lasai ka di tang ka jingstang pat hagini iski hagini pot kidang bun kita kijing ki na kaliang joka seng mingin sa penbet kum na kaliang joka sorkar hagini kidat ki wala ni pat penbelai kita gibat jing ki no Henry kila ong lupa ini subhan mo tip baka Supreme Court baka court kala batay lupa pabimla ban court pakang sinong pabimla ban court ya kita office bigiting pabimla ban court ya kata kaban bimla beli kata bimla beli kila batay kita gilis yung to kamlele hindi la nakapor kadawa na nagihap ban court pakang sinong rugi hap ban court somla kini kiniat ki nalong ipi bakin pun kiban penting penting semit ki pardo persam ki kiban pun kiban penting ki semit ki dekat coba seng bagi buat kiru kiban tunso pakla haki kita kibat bakal seng kadawa Henry nalong ipi long ki paskam jingmut long ki paskam akanong rem iwei pi bini ki kodak sindang ki mai pidon ka benta ban le ban ai nak takari ba kacai ben reu long ki ba lak re ban pendak ila ka jong ka kamra ban em kari nginom som that ban skan kari nginom khawat kubli shibon